Reka mbasuhuze kandi mbifuriza kugira ibihe byiza hamwe mwese mukujya mukurikira amakuru yacu. Kuri uyu munsi ndazwibanda ku ngingo zitandukanye, ndaza kubabwira ko Ubushinwa bwihimuye kuri Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump. Ndaza kwerekeza mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, mbwire ko Kinshasa hatanzwe umushinga w'itegeko rigira imirimo ya gisirikare. Itegeko ndaza no kubwira kandi inyamasheke umugore ashinjwa guhuhura umugabo we wari urwaye mu rugo. Hanyuma kandi izo ni ingingo, ubwo ndaza no kubwira ko abatavuga na Tshisekedi bamaganye amasezerano nyine ashaka kugirana n'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Izo ingingo ntimugikore tuze n'amakuru yacu ku buryo burambuye. Icyo usabwa no kanda subscribe, ubundi tukabana neza cyane. Mbahaye ikaze. Ubushinwa bwihimuye kuri Perezida Trump. Ubushinwa kandi bwatangaje ko inyongera y'umusoro ungana na 34% ku bicuruzwa bizajya byimwinjira biturutse nyine muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'uburyo bwo kuzihimuraho. Ni icyemezo kandi Beng yafashe nyuma y'uko kuwa gatatu w'iki cyumweru Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump nawe nyine yari yashyizeho inyongera ku musoro ungana 34% ku bicuruzwa byo mu Bushinwa, ndetse wiyongera kuri 20% wari usanzweho, ibyatumye nyine ugera kuri 54%. Kuwa gatanu kandi nibwo Minisiteri y'Imari y'Ubushinwa yatangaje ko iki gihugu nyine cyafashe icyemezo cyo kongera uriye musoro, ndetse kandi uzatangira gukurikizwa guhera ku itariki 10 z'ukwezi kwa Mata 2025. Iyi minisiteri kandi yasobanuye ko yafashe kiriya cyemezo mu rwego rwo kubungabunga umutekano w'igihugu ndetse n'inyungu zacyo, ndetse kandi no kuzuza inshingano mpuzamahanga zirimo kudapfa kuzamura ikiguzi. Ubushinwa kandi bwari busanzwe busoresha ibicuruzwa bituruka muri Amerika 67%, ibisobanuye ko nyine umusoro wahise ugera ku 101%. Perezida Donald Trump kandi kuwa gatanu banyujije ku rubuga rwe rwa Truth Social yagennye ko Ubushinwa nyine byabuyobeye ndetse bukaba kandi bwataye umutwe. Nimujye kandi usibye kongera umusoro ku bicuruzwa bya Amerika, witwa Beijing anavuga ko yamaze kwandikira umuryango mpuzamahanga w'ubucuruzi bwa WTO wamagana icyemezo Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika aheruka gufata. Naho ngarutse muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, reka mbwira ko Kinshasa hatanzwe umushinga w'itegeko nyine rigira imirimo ya gisirikare. Itegeko umushinga w'itegeko rigira imirimo ya gisirikare kandi itegeko muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo washyikirijwe inteko ishinga amategeko kugira ngo nyine usuzumwe mu nama y'abadepite muri Werurwe 2025, nk'uko nyine ibiri mu ntara makuru nyine bya Kongo. Ibiro ntara makuru ubwo ni ACP byakomeje bibi itangaza byamenye kuwa gatatu nyine tariki ya 2 Mata 2025, bimenyesha umwe mu bagize inteko ishinga amategeko Depite Claude kandi Misare yavuze ati umushinga w'itegeko nyine ryacu rigira imirimo ya gisirikare itegeko wakirijwe ibiro bya Perezida